familia ya marehemu. Akiaria hĩndĩ ya igongona rĩa mathiko kaunti-inĩ ya Nandi, Mudavadi ũrĩa hau kabere arambĩte kũnyitanĩra na ahunjia ndini itiganĩte mahoya-inĩ ma kĩbũrũri thingira-inĩ wa iregi, augĩte maũndũ ma ungumania, ũndũrĩrĩ na kũhagũka kwa wonjoria wa bũrũri nĩmo maũndũ marĩa mahotometie mĩthingi na mĩtũrĩre ya Akenya. Kwanza wanataka utulivu katika Kenya, wanataka tupigane na ufisadi, na hawataki damu yoyote imwagike Kenya hii kwa sababu mambo ya kisiasa. Sisi kama akina mama ndio huwa tunaumia kama iko shida, watu wetu tu maintain amani. Mudavadi na kĩama gĩake kĩa ANC ona gũkĩrĩ ũguo augĩte ndaracoka na thutha na mathandũkũ ma kura makĩigwo mĩhari hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 rĩtwa rĩake rĩgakorwo hau. Mimi nalenga kiti cha urais wa Jamhuri ya Kenya. He is the only one ambaye amekuwa akiongelea mambo ya uchumi even when corona is going on. Dalili vile inaonekana nyinyi mnaelekea upinzani kidogo. Kwa hiyo mimi nakwambia ukweli, mnaendelea upinzani. Na sisi tunaomba Musalia atengeneze bedroom ya Kalenjin kwa serikali ya ANC. Mkombozi atayekomboa Kenya. Mkombozi atayeleta amani Kenya. Ni nani kama sio Musalia? ANC still intact, na tunataka tukuambie tukiwa hapa Nandi kwamba hata hapa Nandi ANC stronger than ever before. Na kuona thikũ nini hetũku namba ya arwaru a COVID-19 ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere kuongerereka bũrũri-inĩ na makĩria kuma mawatho maregererio nĩ thirikari, atongoria aya maririkanĩtie mũingĩ atĩ mũkuha ũrĩo-inĩ. Ukienda kwa hospitali zile ambazo zilikuwa sasa ati vitanda ama wards zimeanza kupunguka kwa sababu COVID imepunguka, tena imeanza kurudi juu. Kwa hivyo leo kwa maombi, message moja ni kwamba tusifikiri COVID imeenda. Primary school ya hapa inaitwa namna gani? Ukienda hapa hii Tuloi Primary School, nyazi utapata imemea kufika hapa. Ukweli uongo? Unaweka watoto wa class 4 waingie kwa hiyo nyazi. Barakoa ni kazi ya nani? Serikali. Usituambie maneno ati mzazi anunue barakoa. Mudavadi akoretwo arĩ mĩhang'o-inĩ ya kũhũrĩra ndebe kĩama gĩake kĩa ANC guothe bũrũri-inĩ. Mudavadi akoretwo arĩ mĩhang'o-inĩ ya kũhũrĩra ndebe kĩama gĩake kĩa ANC guothe bũrũri-inĩ, kuona ngumo yake ĩkoragwo gĩtaro-inĩ kĩa ithũĩro rĩa bũrũri. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.